jedna slika, jedno umjetničko delo i čudni događaji koji prate tu sliku dovode Dylana Dogga pred neku vrstu obsesije tim delom i istraživanjem onoga što je se dogodilo ili što će se tek dogoditi. Epizoda koja zavređuje pažnju. Evo, kao što vidite, dobrodošli na Mandrag Studio, na još jedno prelistavanje, Dylan Dogg i epizoda Smrt na velikom platnu. Odmah na početku, da ne bude zabune, ne radi se o nekom filmskom delu ili negdje gdje se odnosi tema na sam film, pošto veliko platno asocira na film, već je u priči sasvim nešto drugo, a u pitanju je platno, to jest slika. Epizoda koju vredi prelistati, koja po meni zavređuje pažnju, radi se o broju 235 redovnog izdanja Veselog četvrtka, izašlo 19.2.2026. godine. Ono što je zanimljivo jeste da se radi o dvodelnoj epizodi, tako da ima nastavak svoj pod nazivom Ksenon, to je ta druga nastavak Ksenon za mjesec dana na kioscima, broj 236, tako da se ovdje ne završava cijela radnja ove epizode. Ono što je zanimljivo jeste da je tekst Roberto Recchioni, sada već bivši urednik Dylan Dogga, a crtež Corrado Roy, je li moj omiljeni crtač, verovatno i dobrom delu vas. Njegov taj način crtanja se bukvalno uklapa u epizodu ovog tipa. Vidjet ćete, tako da u određenim trenućima vam samo prelistati da pogledate kako to ide, gdje je tekst maltene i balončići su nepotrebni. Eto, što se tiče same epizode, ona ima ono što bi trebalo da ima svaka epizoda Dylana ili na koje smo već nekada navikli, a to je da nema nešto pretjerano komplikovanu radnju, dogodi se jedan problematičan događaj, Dylan se unajmljuje od strane osobe koja ga unajmljuje i on kreće da istražuje to što je se dogodilo. Tako da i ova epizoda na taj način i počinje i na taj način se i razvija. Na početku imamo misteriozni uvod, gdje sam rekao da nas Corrado Roy vodi kroz sekvence i kroz table, onako bez imalo teksta, gdje sami naslućujete pažnju i vidite ono što se odigrava pred vašim očima. Tu se prvi put i upoznajemo sa ovim misterioznim delom, možemo to naslutiti ovdje, da je jedan par doveo kao još jednu devojku sa neke žurke i da se tu odvija jedan seksualni ili erotski čin pred određenom slikom i tu dolazi do tu nekih sad promjena, ekspanzije i tako dalje. Sve je to prikazano u ovom delu i ono što hoću da napomenem jeste da u ovoj epizodi sve deluje kao neki, da kažemo, erotski thriller, jer ima delova sa erotikom, što možete da vidite, a naravno tu je i ona stara misterija i onaj psihološki horor s te neke strane koju možemo reći u ovoj epizodi. Dakle, prisustvovali smo nestanku jednog čovjeka koji se bavi restauriranjem tih starih umjetničkih dela i njegova verenica dolazi do Dylana Dogga gdje zahteva od njega da istraži slučaj njegovog nestanka. Radi se o njenom vereniku Marku, a on je upoznao porodicu Bargel, Lucille i Joa, koji se također bave tim umjetničkim delima i oni su ga angažovali da restaurira jedno to delo, jednu sliku koju su pronašli šta već.
Sad, u početku ona kaže da je bio na početku oduševljen, pa je kasnije počeo da upada u neku vrstu promjena, depresije, bio je prvo srećan i oduševljen, onda je postao gleda kako su nedelje proticale, on je postao sve sumorniji, odsutniji i tako dalje i sama ta slika se na njemu nekako promijenila. S te strane malo delo je posjeća na sliku Doriana Greya i na kraju on je nestao u tom smislu. Dylan se prvo dvoumi šta da radi, međutim on prihvata to delo, a usput ovdje vidite sad što sam htio da vam kažem te slike i taj crtež rada Roya gdje vidimo bračni par Bargel gdje se Joe već događaju neke čudne stvari i gdje ga Lucille ubacuje tamo kao u neku komoru i da se oni pozdravljaju i on odlazi, tipa nešto kao u neki krematorijum gdje ga je kao spalila. Još mi nemamo tu nešto mnogo podataka kako ovoga, ali vidimo da tu presudnu ulogu igra ova misteriozna slika i ova glava koja se tu nalazi. Dylan Dog ipak u svom maniru dolazi na lice mesta da istraži slučaj i već ga je Lucille prepoznala šta je tu i zbog čega on tu dolazi. Tu se vodi jedan onako misteriozni razgovor, čisto onako u nekom nivou flerta sa ovom atraktivnom Lucille koja tu malo Dylana bukvalno posmatra, malo ga izaziva, kako bih to rekao. I on se tu raspituje nekim podacima, ali sa nje se skida svaka sumnja u tom delu. I onda Dylan se susreće ponovo sa osobom koja ga je i angažovala sa minom i kaže da tu nema za sada nekih povoda da bi on to nešto detaljnije, čak skida sumnju sa ove osobe Lucille i tu dolazi do njih između konflikta, a i rastaju se na tako jedan grub način. Mina odlazi u noć po kiši, razočarana Dylanovim postupkom i ni manje ni više ide pravo kod Lucille u njenu kuću gdje je ona dočekuje i ona se na neki način prepušta njoj, što možda vidite na ovim slikama. Isto tu imaju svoj neki kontakt ispred ove slike, sve je to nacrtano na adekvatan način i prikazano kao što vidite i ona potpada pod neki način pod Lucillinu ili pod moć ove slike. Ono što kažemo, ova slika izaziva taj takozvani Stendhalov sindrom, to je kod ljudi koji pred nekim jakim ili mnogo dobrim, kako bih rekao, umetničkim delom, slikom ili muzičkim nekim delom bukvalno padaju u trans i na njih utiče na neki sasvim drugačiji način. To se događa, izgleda i u ovom slučaju kad se ljudi nađu pred ovom misterioznom slikom. Dylan Dog je zaključio da Mine već nema neko vreme, a da Bargel, ova produkcija, pravi ovu izložbu dela tu u gradu i došao je da posjeti tu izložbu. Tu ponovo se susreće sa Lucille i raspituje se šta je bilo sa Minom, a ona mu kaže da je ona kod nje kući i da je tu može pronaći. On dolazi zaista kod nje kući i tu ponovo vidi Minu koja kaže da je Lucille nju ponovo napravila živom, da tu uživa, da je tu sa njom u kući i dovode i Dylana pred ovo misteriozno umetničko delo, sliku na platnu i kao što smo vidjeli od prethodnih nekim sekvencama, opet ga ubacuju u šemu, ovdje, kako bi rekli, i sa Lucille i sa Minom u seksualni čin, gdje naravno Dylan tu, da li pod obsesijom same slike ili znajući njegove preferencije, pada po taj uticaj. I sad nastupa tu Corrado Roy sa svojim
slikama, prikazom, kako je to sve urađeno. Tu dolazi do ove neke promjene na ovim ljudima u slikama, kao i da ovo samo platno, to jest ova slika učestvuje u ovom činu što ovdje možemo da vidimo. U jednom trenutku stvara se ta crna mrlja ispred Dilana i on kao da biva prebačen u neki drugi specifičan svet. To može vidjeti ovdje kao neku onu astečku piramidu ili slično. Tu je prebačen kao u neku drugu dimenziju gdje vidimo ovo jedno biće kao neku pticu ili nešto između kojega tu dočekuje, na koje treba da se popenje i leti tim svetom na neku drugu lokaciju. To pratimo sve ovdje, rekao sam da nema puno nekog teksta, ali crteži sve ovdje dočaravaju. Dolazi na tu jednu poziciju, na to jedno mjesto gdje ova čudna ptica ili čudno biće sleće i tu ga dočekuje niko drugi do Lucille sa riječima konačno dobro došao u Ksenon. I tu vidimo da je kraj epizode u sljedećem broju. Vidite te posljednje kadrove. Eto, ukratko sam vam prelistao ovu epizodu. Ja mogu reći da mi je posle nekih, nema tu nekog sad direktnog horora, ali on tu bukvalno provejava te tamne scene koje sam rekao, koje mag senke i svega toga za što je specijalista odlično odradio. I ono što još dodaje na snazi jeste taj nastavak u sljedećem broju da vidimo šta će tu biti. Po meni ova epizoda izaziva pažnju do ovih posljednjih, tako da je preporuka da je pogledate, da je prelistate, pročitate šta već, jer mislim da ona vuče na te stare epizode, da ima taj neki poseban osjećaj, što je odlično, što bi ja rekao, nacrtana, kao što vidite, ima tu dozu misterije, ima tu nečega što je falilo u nekim epizodama novim Dilanu, tako da, eto, moja preporuka za ovu epizodu u svakom slučaju, pa do sljedećeg prelistavanja.